Slice. Wenzangani ipi? Wait. Kade beyilindile. No. Sangikazi into encane nje boy. Okay, bathi indlela ibuzwa kwabaphambili nami ngifundile bheka manje ngikhipha into eqokeme kasi bangivumile ngathi ngo-ovini okubhaka amabhaza testobeleke nakwibhifu engifakwa kuyona ngiletha ukubaba ukolo ngikhohle ukubingelela ucele basi ngiphume nanda bebengikhuluma bengidawutha bheka manje ngiyaphabasa khipha amagama nokujula umqondo kuncinzisa ngekhanda ngigaxe phantshi nesibhobo ezokuvusa nakwithuna baba nina ngiqale ngitakweni sangikuyimaki ngifika ngisine kahle kahle ngimthandisisa ukudlulukela okhulelwe ngimgaxa amaphansi bafana sobengathi phansi umbheka ubusa bushiba fuvukela khala kwela government ubaba seqhuma impama nekodeko sephume nani kontraki nukisa ikhwapha nejudi sigaqwe impahla negudu selidume ekhanda nesigubhu sijayivisa umkhakha arosi isiqala iphansi nesidudla sesiphethe umkaba fosholo menkovu udaka nendlala isibangulaka nokusa sekuqala ukhanya mubheda sekuqhuma uphaka sipansula mengifuna ukuthatha babheni bakufaka isithapha nesitulo mengifuna ukuhlala neblocks bayiluka ekhanda mina ukufunda ukubhala ivesi ngiqale from e-primary bengibhaliswa ngenduku ngikhala bengadlala ukotshara bengifundisa amavesi anama-lyrical etivara kaningako-laka ibhifu yashubiswa nangemana Daily slice. Slice, yeah.